Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga orasyon amin papagayam. Shout out kada pagayam Francisco Ron, Evelyn Castillo Erese, Rusio de la Peña, ken tisuki tayo ani Imelda Velasquez. Ken siyempre kada kay amin anaayat amang tartarabay iti drama mi nga unay daytan kaka. Ket ita adtoy ti pakasaritaan anapauluan. Adda bulilising na. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Lola, adang kadibilit ang bulilising? Adda napintas abilit dayjay. Kastagayam. Apaya damdamagam apak. Awan, napanunot ko laang. Isa siguro dyan nakita ka na pinta sa bilit. Anya nga iti Tagalog na lolo. Sigun iti Google kat kula sisay. Ti English na ngay lolo. Parot. Agdudo mati maris na. Kamkaadwa na maris na kat berde. Uwan lolo, nakakita ko ni ti Kasta, nagpintas. Iso akay kayat da atarak na. Uray siya lolo, kayat kumati bulilising. Wano kula sisi. Parot ko namlaangan apaw. May mayat matla adenggan. Awan maday akay papanan na. Unay daytan kaka. Lolo, dumagas naman kita ayang dangkel alan. Apay ay apaw. Kayat ko akitaan di bilit na nagpintas. Dadya kaday. Un lolo, jay bulilising. Unay daytan apaw. Lolo, igatangan naktuman iti kasya abilit. Nagmayat. Nangina dayjay, kan manmanaw ti aglako iti kasjay. Iso pasaray pasyaram langan ti bilit niyang kalbunga alan. Unay daytan kaka. Uncle Alan, naglayang matanday ta bulilising mo. Ha? Anya ka di tinagan na. Sino? Titarakan mo, akasarsaritak itay. Ay, jay bilit ka, ani Martina. Ay, Martina gayam tinagan na. Babae ka di? Apay damdamagam no babae. No, maadaan to iti anak. Ilakom ka na kami kin ni Lolo tapnadan tumatarakan mi. Kanapintas ngay ayam ko. Wala. Ikan kan to, no adagbalin nga anak na. Ay, unay daytan kaka. Lumabasak pa'y bebot. Wananti oli. Ay, aday bagak ante. Anya ka di day ta bebot. Nagpintas, jay bulilising na Uncle Alan. Ha? Kasta ka di? Wananti, nagmayat pa iti pa nagsasauna. Cute. Cute? Napintas? Wananti, cute ka napintas. Pati pa nagsasauna? Wananti, iso akay kayat ko. Anya ka no tinagan na? Nalipatak mo no, Maria o no Marina. Ay Marina gaya man ti. Sige. Mapanak nga rudon bebot tagdardarasa. Napanmutan. Ado kumapay ti istorya at may papan iti dadya. Cute abulilising. Sayang. Intun maminsan langan. Kapampana mo insan adakan. Saan ako na nagtuloy iti date me iti kayan ayat ko? Apay ngay,
Or-orayin na ka na. Bayam taaguray iti angin. Nay, apay ngay, akil lahat na nagbalik tiriknam. Diyak pagan ano ti tao nga awan serbina. Manglilipot. Kat mo nagsingpot ni Alan, basta pet lover, nasingpot. Woman lover. Kanya, apay, ada nakitam ang pagluklukon ni Alan. Awan, nga mapagtalkan tinangibaga kanyak. Kan saan ang mabalin nga agulbod tinangibaga kanyak. Magimot ti kastain saan. Saan ka anayin kalintigan? Saan mo gaya mo nakita? Saanan ang masapul ang makitak? Taimbagada nga rudon. Kasano, ti ka na mapagtalkan na ita ng ibaga. Ammom insan, no ubing tinagsao ang nakita na, rumbang apatsyon tayo, ta saan nga agulbod ti ubing. Saan aka na yun kat gusto ti ubing? Ubing na jay. Di na mo ti bagbagana no na duma. Ti kunamkit di insan, may sa ti sao ti ubing, di na amot agulbod, dayta ti husto. Anya nga ron ngay, tinagan ti kolasisay. Uno bulilising ni Alan. Marina, Wah, unay daytan kaka. nakadamagam akayat nakan nga isinan ni Yolay. Nagwaras na nang. Amo ti amin na yun, tayo waras din ang ibagaan na. Ay unay laki idin ti damag. May sala a tao ti pangibagaam ngem agwaras akas laday tay paputok a fountain. Agwaras. Saan sakit unay tinakam ko? Kayat mo asawan Alan, adda nang dadael ken ka. Ket iso ti pinati na. Kastangarod na nang. Nagbiit mo ton ana maatay. Mas dawa ka. Ad-adakid din at tinalak na radya. No, sino man radya nang idanon iti sa ngam omno. Palsaw. Ay ket pagsaritaan niyo tinasayaat. Narigat wag ginura kayo. Asaan mo ta nagsarita, may papan ka nagiti bambanag. Saan na masapol na nang. Nasaktanak iti naramid na. Imbes na nagpakita kanyak, tapno pagsaritaan, may papan iti dahi taanay daron kan ko na. Ngam saan mo na nagpagpakita? At siguro kasukat kaon, isa tila ipampambarnan. Sa bagay, mabalin mo't akasta. Tano napatag ka kenkwanang agpaisaw, ingka gumaan na kumaa, tinagpakita ken nakisarita. Saan mo't ngarod na nang? Isa na awanan serbik kan ko na. Awan mo tanti serbi na kanyak. Kat, saan mo nga rudan ngay ayatan? Ay ayatak ananan. Ngam awan mo't serbik kan ko na. Isa pilitak mo't tibagik ang mangiwaksi kan ko na. Ay unay daytan kaka. Ay nati ko na mileng. Nagsinan dagiti agayan ayat nga alan kaniyulay. Nay, apay mo't ngay. Adda di na nagkinaawatan. Binagbagaam ko maida Anuan niya man ti basit lang adi na nagkinaawatan kat pagsaritaan daan na imbag. Kawan ako ma. Hanggang nasaktan ti anak ko. Tani mo't yuli ti muna nang ipakita ti makapasakit nga aramid. Anya ti kayat mo asawan. Naglalakay. Ay kajakam mo Takan laat matlatan adi na pagananon ti anak ko. Ay, nakasarak nga ruden ay ti sabali nga ayat. Nalawag akasta. Tawan mo't basol ti anak ko kat insina na. Gapulang iti sayang guseng ka na. Anya mo't ngay na ita sayang gusang. Nga adda bulilising ni Alan nga anak ko. Anya? Ay, nagloko mo tanggay nang idanaw iti inuulpo na damag. Sana nausum ti anak ko iti babae, wano chicks, wano bulilising. Nasingpot ti anak ko. Wala raw. Nagsingpot jay anak mo. Mas dawang man ka di yulay. Talaga ki di akayat nan ngay sina ti anak ko. Tanakasara ka iti sa balay. Paiman tano makitak ni yulay kat bagbagaak. Sayang ba, ti saan na natuloy akasar na iti kaayan-ayat na.
Ayunay daytan kaka. Aba, malasang ka. Saan nga amin nadamag kat pudnaw? Anya kita saanon, tata? Madi ati kasta. Masapol nga da pamaniknag. No pudno tinaidanon ken ka no saan. Ay natata, ubing amis mo tinakakita, ken nangibaga kanyak. Anya timbaga dayta nga ubay. Imbaga na nga dabulilising unukulasisi ti kayan ayat ko. Kat Marina tinagan na. Nagloko mo dayta nga ubay. Asino ay nga ubay? Ni Bebot nga apuyo, tata. Alya. Sana makibibiyang ti apok iti kasta abanag ta ubing dayjay. Awan pa'y apulos ti amuna may papaniti kakasta abanag. So, diyo iramraman ti ubing nga apaw. Iso nga rod apatsik ti sao di apuyo, tata. Ubing dayjay. Kat ti ubing, saan nga gulbod? Pudno dayta, saan nga agulbod ti ubing? Ngam agbidot, gapaw iti kinaubing na. Tandaan day tayo lay. Iunay daytan, kaka. Pudno ay bibot apaw. Ngayon bagam ka ni Yulay nga dabulilising ni Alan. Adamo ta talaga bulilising ng Uncle Alan. Nagpintas tupay. Nakakitaam. Kan asinaw tinangibagakan kay tinayta. Nakitak nga rod, lolo. Duwata pa yan nakakita. Nagloko ka nga ubay. Awan ba't nakitkitak? Ada, Ang mga tagtagainap mo lang, di bagbaga mapaok. saan lolo? Duwata pa nga rod na napan iji balay da Uncle Alan. Takayat ko ang makita ti bulilising na. Tarakan na bulilising. Agsa upay. Jay ka day? Jay bilit na? Wen lolo. Jay bilit na abulilising nga nagpintas. Kan makasao. Marina tinagan na. Ay, isa na Marina, apaw. Tinagan jay bilit na nga agsaaw kat Martina. Babae nga men, isa pinanaganan na iti Martina. Isumat. Kat, isumatan, kat. Isumatan, tinistroyam kaniyulay. Wen lolo, ta excited ak ngamin. Ay, ulay daytan kaka. Yulay balasang ka. Nakabasaw jay apok. Hangam saan na ngayon gagara. Anya ti kayat yu asawon, tata. Sa bali, tinagawata mo itinistroyanakin ka. Ay natata, naglawag ang nakita na nga adda bulilising ni Alan anapintas ken nasaya at ti panagsasauna. Bumubulatsing siguro aday di a babae. Ay, uray daytan kaka. Denggenak ata da ilawlawag ko kan ka. Anya day tata. Ti ibagbag ti apok abulilising ni Alan kat titarakin na abilay. Ay saan tata? Ti bulilising ka chicks. Sa balimot ati chicks iti bilay nagadayaw. Ha? Tata, ti chicks kat babae. Ti bulilising kat babae mutlaang. Saan balasang ko? Tinadakamat abulilising kat may sakit at ibilay. At Tagalog na kat kulasisay. Kat isumot tata. Bulilising, kulasisi, kabit. Dingginak man payolay. Kastoy na jay. Adda taraken ni Alan abilet. Iti Ilocano na jay akita ti bilet kat bulilising. Iti Tagalog na kat kulasisay. Timot English na parot. Sa balimad di Martinez nga agpada ng agsaaw. Pinanaganan na iti Martina da di ataraken na abilay. Anya? Wain, ni Martina ataraken ni Alan kat may sa abilay. Uray daytan kaka.
Anyaga po nga may kapalagpakita kanya. Denggan nakalan. Apay insina na kan ti kaayan ayat mo. Aga po ti nang isinaam kanya. Sige, Alan. Ibagam ti kayat mo nga ibaga amang pasakit kanyak tapno malagaan ng tiriknam. Sa anak agumurakan ka, tamaawatan ka. No awanan ti bagam pumanaw kan. Denggan na kumapay mo't, Alan. Umayak nga rod agkid daw iti pamakawan, tadakkel ti nagbiddutak. Nasaya at mata, tanakamiris ka. Nakasaritak ngamin ni Tata Bitor alulo ni Bebot. Ti ubing anang ibaga kanyak nga dabulilising mo. Anya, Saan mo kumagurguraan ti ubing? Ta ubing dayjay. Ti amuna, kat bulilising jay taraken mo abilit. bulilising mo ta talaga ti Ilocano ti parot. Uno kolasisi. Diyak ngamin amu akasta. Ti balikas ngamin na bulilising kat may sa akabit no may kadwa. Darasodos ka ngamin yun eh. Pakawanan nakalan. Amin mo't atao kat agbidot. Ti ko namkit day. Saan ka nagpanunot? Sakbay nga inkadang mo ti panangisinam kanyak. Awan pa nagtalik mo kanyak. Saan ka napuno? Huston Alan. Pakawanan na kumamutan Ay ayatan ka unay. Isungarod nga mayak. Takayat ko ang maurnos ti amin kadata. Aklunik latan nga oray niya ti bagam. Nga oray bagam nga awan panunot ko. Adarasudo sak kanda dumapay. Baliwan tantong ti agsarita. Saan nga itata madi pala tiriknak. Mabalin ka rin yuli. Sige laeng. Agsubliak. Tapno baliwak tagpakaasikan ka Alan. Agsubliak gaputay ayaten ka. Unay daytan ka. Adda dagiti banag apag kapuyan ti panunot nga iso ti mangikolbo iti maysa a tao. Ngam di tayo kumaliplipatan nga imperpekto tayo ket makaaramid tayo iti biddot apangedeng. Ken mamakawan tayo kuma tagbasbasol tayo met ket ikidkiddawan tayo met daytay ti pamakawan. Saan na kayo apakawanan ti Dios no di ammo ti mamakawan? Agbalin tayo kumaaman na kaawat, tapno marisot dagiti bambanag. Ditan papagayam, tinagibusan, ti pakasaritaan, pauluan. Adda bulilising na. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.